Halbuki Özbekistan'a şu satıldı bu. Жалал-Абад Арашан жамааты базар құрған Қалбек Аваның қорасы. Денесі қанша? Енесі екінші класс. Мынау бірінші тур. Yok, beri öğretmene. Eki bir kuvvet. Koçkordan çıkan mı? Ошо Кочкордон чыккан. Қайсы қозылардың сатылды? Азыр эркек козу ошо. Mına koz Осы кетті. Bu kaça getir? 1100 га. Қозының өзі. Ha? Bu gündü 100 tutan yiyemez. 1100-ге кетіп тұр ана қозы. Бишкектен баягы Токтоердин баласы. Bizden vardı mı? O kala koy tutup duruyor, canı tutup duruyor. Ошо Тилек Ыналиевдин алынган. Kaysı mına karavı. Чоң кара жүндү. Mına cündüğü. Эгиз тууду. Kaça geldi o? Atası kaysı sapat enes mi? Kalbeki. Жаңы биринчи тур. Kança songa geldiler. Kança songa geldiler. Kança geldi. Yüzde geldi. Mına atası kaysı. Hani geldi, buradınız mı? Ошо Йонка чыккан бул жүздү алган. Bir soğan okuyun, ha kaç? Ha? Burada kişine gelen, burada çoğuna. Ургачы кичинекейраак. Erkeğe çoğuna. Burada onun kulağı cin diye ne kulak? Enesini mi? 21 boyu 91 kılıp 50 doldu. Қайсыны қара қой бұл? 91 çıktı bu boy. 91 çıktı. No, kim hazır etmem. Ona satılmadı mı? Жоқ, ургачы ошо грамм 1000 долларга сурады эле, ургачы сатпайм деп, эркектер сатылат деп. Abi dok karasını alvaydın onu erkek kolunun karası ne gibi bir şey değil. Сатылған қозының ол беле 1100-ге? Еркек қозы? Азыр қанша айлық бұл? 1 айлық болып қалды ма? 27-синде 2 айлык болот. 27 апрелде 2 ай болады. 3 ай емгіз онан 3 ай емгіз олып кетер? 3 ай 27-майда кетет. Қаяққа сатылды? Onun balası var mı yok mu? Kalbeki. Жоқ, туйын деп калды. Ha boğaz mı? Мына Қалбек Аваның қорасынан ушул қозы сатылып тұр 1100 долларға Өзбекстанға. Ташкентке дейсіз бе? Ташкентке сатылып ушул қозы. Жалал-Абад Арашан жамааты базар құрған Қалбек Аваның қорасы. Kayısıdan. Кайсы? Ну, чоңураак козу. Çok koçkordaydım koçkord. Кочкор yok. Но Қочқор ба? Yok bu Abdullah Şarif. Ne veresi? Бұл да 50 oldu ötüdü. Boyu 90. Жашы қандай азыр? Canı 4 kişi oldu. 2 жаш. Bu yobağı. Aldan kan var ya. Endi bu yıl al falan былтыр 2 та koydum Қозылар соны басын. түстірі, қара қозылар. Onu boğaz koymuş kaç liraya? Bilbem бұл да Тилектен уже көкеген. Базар барған күнчө өкеген бирөө икрамда жүрөт экөөменде. Yaş okşuyor da. Бұл да 2 тиш.